e o tatou talo. Ia malia upo lo ngutu ma mafaufonga o matou loto I lau whawhafonga lo matou atua o lo matou papa malena te tongi ola ina I matou. Amene. O fia whanga ina le whaiupe tolu ma le whaiupe wha. O le tusia Paulo I le kalesia I Korinito I lom tau pues fuma le 5. Na maliu Keriso mo tatou agasala pei ona tusia. Na tanumia foi o ia ma toetū mai le astolu pei o upu ua I tusi. Na maliu Keriso mo tatou agasala pei ona tusia. Na tanumia foi o ia ma toetū mai I le astolu pei o upu ua I tusi. O le Manatu Autu o le Aso e MONI ua toetū. E MONI ua toetū. Le sal nei ua avea masae whamanatu ina I le lalolagi kerisiano. La tau te tō manatu ai I se tasi o vaenga tā ua o lo latou whatua tuanga I le atua. O le whatua tuanga lea I le toetū mai o Yesu Keriso. Kau leo le whatua tuanga o loo iai le vaenga lea I lona talitonunga whatua tua. Ua toetū mai ia le na a mata ina le ngā luenga whaalitala le lei a le kalesia kerisiano. E le ise whatua tuanga o le lolangi atua o lo iei le vaenga leo o lona talitonunga mana o onga malana tala inga o lo fai I le lalolangi. Na le kalesia kerisiano. Ai o se mata upu au pito sili foi lea o na telefete na inga iai. Mata upu lea I le toetū mai o Yesu. E le ngata o lo fete na I le toetū mai o Yesu. A lo fete na I foi le toetū mai o tangata feoti. Se vaenga tele lea o le tele o fete na inga ia ma fefina wa inga o lo fai le vao tangata sue o le tuspa ia ma tangata o lo ao ina le matau sili. A lewa faitau ina I le taiao nei ia ni tus faitau se lua ua filfilia mo le aso o le tus faitau muamua o le moli mau a mātaio ua ia whamatala ina ai le toe soifua mai o Yesu Keriso I le Aso talu o na maliu ua te atu la le whamanatu ina o le maliu o Yesu Keriso a leo tatou o mai le aso mai o le moli mau lea mātai o lea na tātou whaitauina. Le ise se senga o moli mau o ma apostolo e wha e uinga I le maliu ma le toe soifua manu malo Yesu. E le ise apostolo nei e wha a mea na te leo tā ua mea ia e lua o le maliu ma le toe soifua manu malo o Yesu. Nela hoi laua tusi atu Paulo I le kalesia I Korinito mana whamatala ina I le kalesia I Korinito le mea e ta ua o le tala le lei. The gospel, the good news. Lea laua tātou au maia e whai Matua o le tala le lei e tusa ma le manatu o Paulo na maliu Keriso
Moa tatou agasala. Mafuanga leo le maliu. Ua maliu Keriso. Moa tatou agasala. O le ala vale auala e whaamatala ai le mafuanga o le maliu. A waina tupu ai le maliu, a waina whaalata ina Iesu, a waina te ena Iesu. O tala na e leo matua tā ua tele le mawhauwhaunga o le apostolo Paulo. A o lo oto mai e Paulo le winga MONI o le maliu. Na maliu Keriso moa tatou agasala. That's the purpose o le maliu. Lona lua, ua toe tū mai Iesu i le aso tolu. Ma o mai ai ia le whamoemoe, the hope. O lai ua tatala i Iesu le avanoa. Mo le angai atu i tua atu o le oti. Tua atu o le mea ngata ai le vaai o le tangata ola. A o le sila le atua o lo manino. E lana whai ai e Paulo le whaupunga lea i le kalesia i Korinito. A whai e ngata i le nei o langa. Mea tātou te whamoe ai i a Keriso. Ua sili lo tātou malaia i tangata malava. A whai e ngata i le ola nei. Le ola e uma. Le ola e ngata i le oti. Le ola i mea vaia. A whai e ngata i mea tātou te manatu i ai i a Keriso. Pe mai Paulo wa sili la lo tātou malaia i tangata umalava. Ai peitai. Ona ole toe tua Iesu Keriso. Ua ta tala ai le atua, tua atu o le maliu. A wau mai le toetū le whamoemoe fou. Wau mai le toetū le whamoemoe le vaia. A le whamoemoe wau mai lo na mautinoa. I le tala ina e maleko le. O lana tala lea sa tātou whaitawina man tau polosi fulma le value. Tolu mea tā ua o lo tau mwhai mātai o e whamatala mai. Muamua. O le sio manga. O le moli mau. Ma le tau tinonga. Ua toetū Iesu. O le sio manga. E mawhai ai o na iloa e le tangata. Ua toetū Iesu. Muamua o le mamalu whale atua. O lo whamatala e mātai o whamau a pāle mawhui e tele. Ia maua furi ese le maa mai le ngutu o le tūnga mau. Ua vaia fō linga o le angelu. Ua peo le wila o na lona tino mai. Ma o fō linga ia ua mata o na se ese mai. Ia le whamatala ina o mea o te tupu mai le sio manga o tangata ola. Ai ua whaali le mamalu o le atua e mawhai o na tutupu ai mea ia. Lona lua. Ua whai loe le angelu le mea lea o tupu. Ua ave ese le pōngi sā mai le ngutu o le tūnga mau. Ua ave ese foi le tino maliu mai to tonu o le tūnga mau. Ua le to e sai tia le maliu i to tonu o le pōngi sā o le tūnga mau. Tonu o le mele na alai o na whai e Paulo ia lana whaaluma e pei o na ia tusi atuai le kalesia i Korinito mana whaamatala i nai ia le whaia ina o le tūnga mau ma leoti. Leoti o wheo iei lo tui
le tunga maua o feo yailo manu malo. Atala ia o leo lo i loa atu i le whamtalanga mātaio. O le mamalu, ma le silisili ese wha le atua, ma le langi leo ta tala ina mai, fo linga vaia o le toetū, lona lua. Wa leo to e sai tia le maliu i to tonu o le pongi sa o le tunga mau. O ta tala mai le malama. Lona tolu, o le fe au ina ia momoli le tala. Awane ta fia le tala o le toetū i le tunga mau. Aia momoli le tala. Momoli le tala i ona so. Ma fai ona so e oa ngai kalilaia le mea la tuk te feilo ai ma Yesu toetū. O le tala lea matei o lo fama tala mai ma mea o lo momoli mai lana fe au. Mea ia tau le toetū o Yesu. Rona lua. O lo fama tala e matai o le fafau ina e tangata o le tala e ese mai le tala o le toetū. Lo manino le leile tau mawhainga o tangata e fafau leistal. Tono to tele o tatou masani me o le social media o tatou whalongo o le whaupunga leo le fake news, fake narrative. I lai tala leo lo whau ai le mela lea tau o le fake narrative. Leo o atu tangata sa leo le tunga mau, whamatala i leo o staulunga sili, ia o na nofo loa leo le o staulunga sili, whau le fake narrative. Ta tala se. Ia ma whai ai tangata ia. O lea la tongi tupe outou. Tau te oe mo moli tala lea la whai atu ia te outou. Ia lea lana fo ai ei tupe leo ia sa leo ingla le tuanga mau. Ia ona whai foi lei ai, outou te pole. A whai ai maua outou. O lea la mata outou ma whai e awane i wha maua ina outou. Ia la mata oe wha matala le. Ia le tala e pui ai outou. Lona wha, o laua talia e tangata ia. Ia le whewhata wa inga lea. Lea ua tupu. O le whai o le tala le sao. Ai to tongi le whainga o le tala le sao. That's fake news. That's fake narrative. Lea lao lotoi tono le tala o le toetū o Yesu. Ia le whainga lea wha le lalo langi nei. E ma whai ai ona whai seisi tala. E se mai le tala lea na wha ma tala muamua e mātai o i le mea na tupu. Ma le saua le angelu, ma fōlinga le angelu, ma le watu i tonu wa ai o le eise tino maliu. Ai uma leo ua whau le tala se the fake narrative. Lona tolu, o mata upo lo tau mawhaia mātai o e whai loa mai. O le tuina mai ia Yesu Keriso le pule i mea lava i le langi ma le larolangi. Ma stasi leo vaenga tā ua le whiaua mātai o lo lotoi i tonu o le tala o le toetū o le pule ao a le atua. Leo ua tuina ia Yesu Keriso na te pulea ai mea uma o le langi ma le larolangi. Ma o le pule na leo le ao ai ia so o Yesu. Po lea lava la ale tau mawhai o tangata e whasese. Ia mawhawhau ia lato fake narratives ma fake news. Lea lava wa tū mati e le pule e le atua e momoli e le whiau. Ia o le whamatala ina lea e mātai o le tala o le toetū ma le mea lo tupu i te tonu. E o mai lava i le teimi nei.
E o mai lava le taimi nei pe ona fai mo le maua Paulo i le kalesia i Korinito o lea lava o mai lava i le taimi nei o lo fai lava fitua inga ia o le tala sao ma le tala le sao. The truth and the fake. O le meta a o le tala le lei o lo tau mawhai Paulo e wha tala mai. O le maliu o Yesu Keriso. Male toe tu o Yesu Keriso. Me ia le mawhai o na tu mawai vai ina. Mai o le moni leo le toe tu. O le moli mau na maliu Yesu. Ai na toe tu le stolu. Pei o na whai atu ai Paulo le kalesia i Korinito. That's the good news. Ne lana, whai atu ai le whamtalanga Paulo i tangata o lo latu te ena le toetū. O le au lotu le i Korinito e wholinga mai se au lotu e tele mata upu sa tēnā iai. Ma o le si le mata upu sa tele na tēnā iai ma whauwhaunga o tangata o le au lotu ma le kalesia le i Korinito. O mta upu le o le toetū. Ma o mta upu ato e sfuma le lima o le tusia Paulo i le kalesia i Korinito lo whamatala atoa i e Paulo i le toetū. Ma fōlinga o le toetū. Ma le mata upu sirisili o le toetū le alofa tūno le atua. Le alan whamai ei Paulo a whaifoi wa le toe whaatuina Keriso. Ua whaalea o ngā lo outou whaatuatua. Ua nofo sala bea outou. Ai wholinga mai o le whamtalanga lea Paulo e whamtala mai ai tatou. A le isto e tū. Ua le isi whamoe moe. A le isto e tū. Ua ngata i le ola nei mea tatou te manatu ai a Yesu Keriso. A le isto e tū o le ise moni o le atua. E nau a Tusi Paulo ile e kalesia i Roma. Ma tau wha matala e Paulo i tangata kerisiano le tāua o le ola. Tāua o soifua o le tangata. Ona whai mai leo Paulo a wae le ai so tātou e ola mo ia lava. E le oti foi se tasi mo ia lava. A wā whai tātou te ola mo le li. A whai e oti mo le li. O le nei pe ola pe oti tātou o tangata lava o le li tātou. O wā le mea lava lea na maliu ai Keriso. Maua toetū mai ai. Maua soifua ai. Ina ia whaia o ia mali i e woti atoa mai ola. Lo manino le leile whainga e Paulo le whamatala inga. The purpose of life and the purpose of death. Lo manino le lei no na whamatala inga. Wai le iso tātou e ola mo ia lava i le oti foi stasi mo ia lava. O le ai Paulo e o le tangata ola e ola ma oti fo. Ai se wha moe o le ola ma le oti. O maha le ai se wha moe o le ola ma le oti. O le ala le au ngā o le ola. A whai e le ai se mea wha moe iai tātou lo tātou ola nei. E mau fua lao na wha moe se mea o tala atu o le oti. O wai leila se mea. Nea lai whamai ei Paulo. Wai leiso tātou e ola mo ia lava i le oti foi stasi mo ia lava. A whai tātou te ola mo le li. Wala na whai e Paulo whao punga le ola mo le li. Ono Yesu Keriso toetū. Leise mea le a whai e fua e Paulo le whamatalanga lea. Pea whai o lea li maliu pea i tonu le tunga mau. A whai o lea li o loi le tunga mau pea malo oti pea. Nei las mea lai ona whai whao punga lea.
mai le so tatou ola mo ia lava le oti foi stasi mo ia lava a fai tatou te ola mo le ali a oti mo le ali ona fa mautua I loa le paulo lan fa upunga le nei pe ola pe oti tatou o tangata lava o le ali tatou. Each and every one of us is for the Lord. Awal mela valena maliu ai Keriso. Maua toetū mai ai, maua soifua ai. Ina ia whaia o ia mali I e oti a toa mai e ola. Ina ua whaau mai paulo lana whinaunga lea I mta upule e sifumali lima o lana tusi le kalesia I Korinito ona whaile paulo le whaupunga lea to close that chapter. And if you read the whole chapter up to the last verse, ia ona I loa leo le fatufatua inga e paulo lana whinaunga. O le nei o uso pele. Ia outou mau malele whangaitia. Ia alu lo tau whamalosi le ngaluenga le ali malele au noa. Ina ua outou iloa e le se mea whale au ngā lo outou tauti ngā I le li. E le se mea whale au ngā lo outou tauti ngā I le li. Ole MONI leo le toetū. Nan me whai e fua e paulo le whaupunga. Pe a whai e le eise. E le eise mea o maua I tua atu. O le ola ngalue, ma le ola tautū o le tangata. A whai e le eise. Le eise whamoe moe ala ai o na e ngalue ma e tautua. Ma e whaia me le lei, ma whai me sili. Ma e whatuatua I le atua malona alo whatu noa. Alan whai o no lau tatou mauti noa. O lai ai le mea wa uma o na tapena I le atua mo oe. Ele ata fo le to pay forward. Yeah. Pay muamua to tongi le tangata I le whaia le ngaluenga. Whapena le tala lea. O mauna to tongi e Yesu lona maliu malona to soifua manu malo tatou te le to e ngalu lue ina ia maua se mea o laua uma ona au mai ua uma ona foai mai e le atu le ala ai ona whai e paulo le whaupunga lea e outou iloa e le se mea wha lea o ngā lo outou tauti ngā I le li. Te le taimi tātou te tomu mumu ai nei mea. Te le taimi tātou te tomu mumu ai le ola tautua ma le ola ngalue, le ola whaitaulanga ma le ola foai. Tātou umau tangata lolo. Eo foi au te ilo foi tomu, langa o au e leo au se angel, te ilo foi au tomu. Tau te whai au malawa le mea lea. A lea laua au mai e paulo le whe au lea mo tātou. Po lea lava le vaenga o le soifuanga o lo e ngalua ai mai e tautua ai mai e whai ai lau au nanga I le atua e ala I le tala le lei a Yesu Keriso o lona maliu ma lona to e soifua manu malo. Leo a whai mai paulo ia outou iloa. E leo se mea wha lea o ngā. Lo outou tauti ngā I le li. Tā ua le whiau lea mo tātou le nei Aso Toetu. Wha malusia ai tātou. Au mai ai tātou le mauti noa. The hope. Mai a tātou le mauti noa. Tātou te leo whai fua ina le ola whatuatua ma le ola talitonu I le atua I lona maliu ma lona
toe soi fua manu malo. It is the truth. O le moni lea, tātou te ngarurue ai, ma le whangaitia. O tātou wō ma le mauti noa, o le ālawa, le au nanga e te whaia ma le whamaoni mo le li. I outou iloa, e le se mea whalea o ngā. Lo tātou tauti ngā i le li. E o tātou ki tālu. Mātou whalongolongo i lo whetalai mai moi mātou. Mai au mai ai mātou le whamoe ola, ma le mauti noa. O lo mātou ola ngā lulue, ma le ola tautua, ma le ola ofo i nātu, i lau a fio e ala, i lau tala le lei. E na oe au mai ai mātou o umalava ona e tapena ma saunia, mea le lei o mai ala i lo maliu, ma lo toi soi fua manu malo. E na ia le mau mauina o mātou ola. Ia mātou maua le ola whavavau. Mātou langona ina ia whaloto te tele i mātou. Lui tau o le ola ngā lulue ma le ola tau tua i te tono o mātou wā inga ma lau e kalesia. Whaloto te tele ma wha oli mai mātou i le ola tau tua ma le ola o whainatu. No au mātou te talo ela i lau suafa Iesu. Amen.